Od nas, vladike Petra, blagorodnoj gospodi glavarima i starješinama i svijema ljubotinjanima i začiranima pozdrav. Eto vi šiljem knjigu koja mi jučer dođe od Stefana Popovića, da vidite što mi piše poradi vašega i ceklinskoga mira i da mi čisto kažete je li to iz vaše riječi pisa ili od svoje volje, jer ja Stefanu ne vjerujem, koji ne hoće u manastir stojati ni mene slušati, no kako se vazda naučio iz ćelije s Doborskog sela skitati po vilajetu, tako se i sad suproć moje volje skita kad mu je drago, pak i još tvara ljudi i govori da ga ja šiljem. Zato vi pišem da mi iz dogovora za svaku rabotu pišete, zovete li vi sud i kako se i na koji način i za koja zla mirit hoćete, da iz vaše knjige sve lijepo i čisto razumijem, jer ako ja ne mogu doći tamo, ali bih posla za glavare od Crnice i ostale zemlje da dođu i da ve umire. A da mogu hoditi davno bi doša, ne bih čeka da me Stefan Popović zove i uči, kako sam i vazda hodio i o miru radio, nego sam ostara više od zla i neposluha crnogorskoga, nego li od mojih danah, a suviše što sam obolio i noge izgubio, te ne mogu već po tuđim kućama hoditi konačit. Vpročem, čekajući ubrzo vaš odgovor, šiljem vi hartije na koju ćete mi pisat i ostajem vaš dobroželatelj. Na Cetinje, oktobra 1. 1827. Vladika Petar.